Burundi biteye ubwoba, Burundi birababaje cyane. Rabine ngira ngo murabyibuka neza ko yatawe muri yombi n'inzego z'ubutasi z'u Burundi. Amakuru harakomeje kugenda hwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga nuko yamaze kwicwa. Byagenze bite rero? Reka tugaruke kuri aya makuru y'ubutasi aho iperereza ry'u Burundi ryaciye amarenga yuko Rabine ashobora kuba yaramaze guhotorwa. Twihuse cyane rero, amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko umusesenguzi Dieudonné Niyukuri uzwi nka Rabine uherutse kuburirwa irengero nyuma yo kugera ku butaka bw'u Burundi avuye mu Rwanda yaba yarishwe nk'uko byaciwemo amarenga mu kiganiro cy'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu FOCODE. Biravugwa ko mu kiganiro teguwe na FOCODE ku cyumweru tariki 21 Nzeri, umukozi w'iperereza ry'u Burundi Medari Muhiza yafashe ijambo maze mu kibazo cye cya nyuma akoreshamo amagambo atangaje aho yasaga nk'uca amarenga ko Rabine yaba yaramaze guhotorwa. Uyu ngo yahakanye ko Rabine yigeze agera mu Burundi, ashimangira ko ifoto yagaragaye ari muri iki gihugu n'abandi bafatanwe muri kasho y'iperereza ry'u Burundi mu Cibitoke ari impimbano. FOCODE ivuga ko uyu mukozi w'iperereza ry'u Burundi yavuze inshuro 3 zose ko Rabine ahubwo yishwe n'iperereza ry'u Rwanda kubera ko ngo ryamuhaye akazi kakamunanira. Ibintu bigaragaza ko Medari Muhiza abeshya. Icyambere, Medari Muhiza avuga ko iperereza ry'u Rwanda ryari ryarajyanye Rabine muri Mozambique kubera igisirikare cyarwo kihakorera, mu gihe nyamara bizwi neza ko Rabine yahungiye muri Mozambique mu ntangiriro za 2015 mbere yuko haba imyigaragambyo kubera ko yabonaga ubuzima bwe buri mu kaga, ndetse abategetsi b'u Burundi bahise bafunga murumuna we. Rabine we yahisemo Mozambique kubera ko umubyeyi we yahakoreye nk'umukozi w'Imana. Ni mu gihe nyamara igisirikare cy'u Rwanda cyatangiye gukora muri Mozambique muri 2021. FOCODE ivuga ko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko Rabine na bagenzi be bari mu Burundi. Babiri bafatanwe nawe, Eloyi Nkurunziza na Vena Ndikumana, bavuye mu Rwanda tariki ya 29 Kanama 2025 baciye muri Tanzania binjira mu Burundi baciye ku mupaka wa Kebero i Muyinga uwo munsi. Ibyo kandi ngo ni ibintu byoroshye kubona ku mipaka y'u Rwanda, Tanzania n'u Burundi. Undi wafashwe ni Bonaventure Nkuringoma, uyu we akaba yaravuye i Bujumbura mu modoka izwi yaje kumupfiraho ageze i Gitega, na n'ubu iyo modoka akaba ariho ikiri. Hoteli yarayemo kandi yafatiwemo nayo irazwi. Telefone ya Eloyi Nkurunziza yerekana neza ahantu banyuze. Ifoto yafatiwe mu Cibitoke yerekana Rabine ari kumwe na bagenzi be muri kasho y'iperereza mu Cibitoke. Amasoko menshi yashoboye kumenya neza icyo cyumba baba bicayemo, ahari imifuka y'ifumbire n'ibindi. Ni benshi bavuze ko bahazi. Ikindi kandi ngo iperereza ry'u Burundi ryategetse Rabine kohereza audio kwa mukuru wa Eloyi Nkurunziza, kandi yaba Eloyi Nkurunziza, Rabine n'undi witwa Fabrice bafatanywe bohereje audio zemeza ko bafungiwe hamwe kandi ko bari bafungiwe hamwe, bafatiwe hamwe kandi bari bafungiwe hamwe. Kuba rero iperereza ry'u Burundi ritangiye guhakana ko ryafashe aba bantu ngo biteye impungenge, bikarushaho guhangayikisha mu gihe umukozi waryo atangiye kuvuga ko umwe mu bafashwe ari we Rabine yishwe n'iperereza ry'u Rwanda, kuko bisobanuye ko yaba yaramaze kwicwa. Hari umugambi wo kumwica, iperereza rikaba rishaka kumva uko byakwakirwa niba uwo mugambi wabo hari. Amakuru FOCODE ifite kandi avuga ko hari abantu benshi barimo kunyerezwa bashinjwa kuba baravuganaga na Rabine, barimo abasivile, abapolisi n'abasirikare. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza, inkuru iteye agahinda y'ubuzima bwa Rabine ushobora kuba tayari yaramaze kwicwa n'ibindi, ndetse abagize iperereza ry'u Burundi cyangwa abo mu iperereza ry'u Burundi bakaba bakomeje kuvuga ko Rabine
yishwe n'iperereza ry'u Rwanda. Ibi bintu rero biraza gufatwa gute, biraza kwakirwa, bakomeje kwibaza byinshi ku bijyanye na Rabine. Byavugaga ko yashimuswe n'ubutasi bw'u Burundi ndetse muri bikagaragara neza uko byari bimeze. Bivuze ko uyu Rabine yari umunyamakuru akaba n'umusesenguzi w'umurundi wabaga mu Rwanda nk'impunzi, ndetse niyo kuri Dieudonné wari uzwi ku izina rya Rabine nyine uwo tuvugaho, akaba yarakoranye n'ibinyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda birimo nka Bwiza News. Biravugwa ko icyo gihe nyine yari yashimuswe n'inzego z'umutekano z'u Burundi, ariko amakuru nyine ahari nuko yaba yaramaze guhotorwa. Umuyobozi wa Bwiza News rero Meki Kayiranga yagize ati ubwo Rabine yafatwaga, ati Rabine hashize iminsi tutavugana nk'ibisanzwe, twavuganaga ariko hari haciyemo nk'icyumweru tutavugana. Rero nyuma naje kumva amakuru ko yashimuswe ndetse afungiwe mu Burundi. Muri weekend nibwo namenye amakuru, umuntu atangiza kubaza abantu batandukanye, umwe akakubwira ngo Rabine arahari ni muzima, twaravuganaga ejo bundi, undi akakubwira ati Rabine nta kibazo afite. Biza kurangira noneho twese kugeza naho abantu bari mu Burayi bakubwira amakuru. Harimo n'umuvandimwe we wamamagaye ejo ku cyumweru ansobanurira uko byagenze, uko Rabine yisanze mu nzego z'iperereza ashimuswe. Bivuze ko ku bantu bamushukashutse bamugeza hafi y'izo nzego ziramutwara. ngo kandi hari amakuru avuga ko hari umuntu wabanje kujya kuba iwe aturutse muri Zambia ajya kuba mu Bugesera aho Rabine yari atuye, ndetse uyu ngo akaba ari we wagiye amushukashuka biza kurangira amugejeje mu maboko y'inzego z'iperereza z'u Burundi. Mu biganiro bitandukanye yagiye akorera kuri channel zitandukanye hano mu Rwanda, Rabine yagiye agaragaza inenge zitandukanye z'ubutegetsi bwo mu karere nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho yagera ku Burundi igihugu azi yavukiyemo akagaragaza cyane intege nke z'ubutegetsi bwa CNDD FDD, agatanga n'ingero zifatika. Kandi byavuzwe ko telefone ye abamushimuse bayirekeyeho kugira ngo babone uko baka amafaranga kuri WhatsApp. Biba ngombwa ko abantu bari mu Burundi bayikurikirana kugira ngo bamenye agace iherereyemo. Baza gutungurwa no gusanga telefone ye iri gukoresha iminara yo ku cyicaro gikuru cy'urwego rw'igihugu rw'iperereza mu Burundi CNR mu gace kitwa Ruhiro ya mbere. Nyuma yongera kuboneka iri gukoresha umunara wo mu Cibitoke. Kasho ya CNR iherereye aho muri Ruhiro, bivugwa ko iyoborwa n'uwitwa Kikongo. Ngo umuntu uyisohokamo ari muzima aba ari umurame kuko ibamo iyicarubozo riteye ubwoba. Bivugwa kandi WhatsApp ushobora kuyikurikirana niyo nta simukadi yaba irimo, ukamenya antene irimo gukoresha iyo ariyo. Akaba ariyo mpamvu abantu bagerageje kuyikurikirana bakayibona muri ibyo bice byavuzwe, aho telefone ye biragaho amafaranga ngo arekurwe agera mu miliyoni 50 z'amarundi. Muri iyi minsi rero akaba yarakundaga kugaruka cyane ku nzego z'u Burundi zoherejwe kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu bishobora kuba bitarishimwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, bikaba ngombwa ko bufata icyemezo simusiga cyo kumushimuta no kumuhotora. Ngira ngo rero murabyumvira neza ko amakuru ahari yemeza ko Rabine yagiye Burundi, ndetse nk'uko abo mu butasi bw'u Burundi bavuga ko yishwe n'u Rwanda, ahubwo yamaze kwicwa cyangwa akaba yenda kwicwa nk'uko biri kuvugwa. Bakaba bari gushaka uburyo nyine babeshyira igihugu cy'u Rwanda ko aricyo cyaba cyaramwishe cyangwa kigiye kumwica nk'uko mubyumvira neza. Ni inkuru iteye agahinda kubona nka Rabine yakwicwa muri ubu buryo, ni ibintu biteye agahinda, byerekana ko leta motozi ya General Neva ikomeje gukora amabara mu buryo budasanzwe. Mukomeze mubane nanjye, ni Pilot Rwanda, ndabakunda cyane.